Imizwa baba omkhulu uthi umuntu wesilisa ungakwazi ukugubha ithulusi uthi uyangena emgodini bese isendele ibabuhlungu uze ubuhlungu sense kwasangasese asekuphele lokho njengamanje uyazama ukuthi loyo kwakho uthi uyahluleka ngenxa yobuhlungu obuzwayo ngenze ukuthi ubushiwe kusho umuntu wesifazane noma unelumbu ilumbu ke manje liyahlala esiswini futhi liyahlala nesithweni sakho sangasese ngikhuluma nonke umuntu wesilisa onenkinga esithweni sakhe sangasese siyazi ukuthi baningi amadoda anenkinga esithweni sakho sangasese kodwa bayasaba ukukhuluma sithi ukhuluma ndoda bodla ngwenyama sesifikile isikhathi sokuthi uthole usizo njengamanje inkinga yakho esithweni sangasese siyayilapha noma ngabe unenkinga ukuthi amasende la ngaphansi angalingani kusho ama-score-times kube khona elikhulu kube khona elincane ikhona impande sikulekelela ngala mkhona bethu yamacala ukuthi kulingane lapha ngaphansi noma ngabe kuyavuvukala omunye sigezikazi kuyavuvukala kube ngaka wena futhi kubuye kube ngiyehle vuvukala kube ngaka ukuthi kubuye kuze kwehle noma uhamba mina utotowe uhambe ngathi uyachuka wena uchuki unenkinga noma ngabe uyayithokoza naloya kwakho uma ngabe sephuma isidoda uzobuhlungu siphuma kanzima isidoda ngoba ngathi kunethubu lakhe liblokekile isifike isixazululo njengamanje unenkinga esithweni sakho sangasese awutholi usizo uyazama ukukhuluma kodwa ubonakala ngathi kuyihlazo noma ubonakala usibona ngathi kuyinto ezokubona ezokwenza ngathi amandla akhe ayedla ngendlela ethile siyazi inkinga esithweni sangasese ukuthi inzima futhi iqakile ngiyakunika manje isixazululo mina ngithi uma ngabe amasende la ngaphansi awalingani ikhona impande uma ngabe uma uyithokozisa uma uphuma isidoda kuba buhlungu ikhona impande uma ngabe kuyavuvukala kuphinde kwehle kuvukala kuphinde kwehle ikhona impande uma ngabe wena awukwazi ukuthi ulisebenzise alisavuka ithotha khona impande ngiyakulekelela inkulumo ejule kakhulu izihamba nami ngisho kuyindoda ngoba amadoda amaningi athola ubunzima ngaleyo nkulumo leyo uma ngabe unenkinga efana leyo ungasahlehlele emuva angeke sikupete ngeke sikuphuzise imbiza uphuzile imbiza uqedilizwe ubhekile uqedilizwe thina sikupete asiphuzise imbiza sikunikeza intambo le ntambo izophuma inogodo nyana phakathi kusho ukuthi legodo sayathatha silibhoboze sikufakele intambo wona kwakho ukuthenga leyo ntambo leyo uthi wena intambo yesende igama layo isizulu lesa kuyona intambo abantu bakithi intambo yesende ilungisa amasende ngaphansi noma ngabe ufuna umntana womfana ukwazi ukumthola uthola amantombazane yakulekelela siyithethi nomntana womfana isende livuvukalayo phinde liyehle amasende angalingani nomchamo oshisayo isidoda siphuma kanzima ezinhlanu ziyakhaveka lapho kuleyo ntambo leyo uthi nentambo yesende sizokunikeza okwakufika ugaqele khona lakho azomunyeka wonke lamanzi amunyeka omunye uvuvukale ungaka phela amunyeke wonke lamanzi amunyeke ukuthi ulebe uchama etoilet kuzoklinika ithubu leli ngaphakathi lapho kuwena nama-score amakho azobuyela lingana besesibeni ungafi ndoda into iyabulala ndoda amadoda noma ngesikhathi ufuna ukuyithukuza naloya kwakho sokuncane nokushela sokuncane nokuvakashela ngoba uyazi anyakwazi ukuthi imizwa ithulusi lakho ngoba libuhlungu lankenketha isixazululo esikhona ithulusi liyalunga kodwa ngikhuluma ngethulusi lami ngikhuluma ngalapha phansi ngoba inkinga lapha phansi umthombo lapha phansi lamathubhu lawo khipha umchamo nakhipha isidoda aqhubeke lapha phansi so inkinga nje lapha phansi usothola uthulusizo uthola ikhona intambo ilungisisele uthola intambo yesende yakulekelela kakhulu ngabe lenkinga lesengizibhalile njenganyanga amacala sengidilika ngisayivuka umuzi webomkhulu ingafi imizi ibona ukuthi isitho sangasisilimele there's no problem solution usibe inkinga kusho ukuthi isixazululo